Mai ka koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to Ray Night Lam me Thonriu Dare. Asai February to reach Charu Kum Sing Nai na Chit na Pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal February tarik pungu. Manipur tong BJP Minister Khani MLAs Chanai February tarik pungu tingzin ri New Delhi kutet kanthi mi tai Chief Minister N Biren Singh ri Delhi kutkan metang lai kutet kai kan chwange mi da khawlum nu me cham thelai na state government chwang leadership hai kalai nu me chwang nai na bamthi tuna sakane February tarik pungu nong ministers Khani MLAs nun New Delhi kut kai kan mai pang khautai Minister TH Biswajit Singh Minister Konthausam Govindas Minister L Susindro Maitei MLA Khongban Tabam Ibom Cha Singh MLA Sapam Kunja Keswar Singh MLA Karam Siam Singh Khani MLA S Prem Chandra Singh Kazau Kaneng State Tong leaders nun kading khau New Delhi kut kai kan mai rui State government tong leadership khau ka chuak mai nai bam nu we tuna lum nu ma chamri sakane mi da khau Chief Minister ri Union Home Minister Amit Shah aryu bam nu we State Tong leaders nun New Delhi kut kai kan mai tai Amit Shah ri Minister Yumnam Khemchan Khani Speaker TH Satyabrata ta kalang bai na aryu kan mai tang ri Infal February tarik pungu Mitai or Maitai Tribe Union Ri Guangni Mai Manipur Legislative Assembly Session Khau Legislators Nun Guai Khau Maitai Community Ta Scheduled Tribe List Khau Lau Khang Demand Suba Mai Pending Issued Lam Khau Kapien Khang Demand Su Kan The Manipur Tong Assembly Session Hai February Tarik Ru Khau Rika Hau Khang Suba Mai MMTU Ri ST Status Demand Lam Khau House Ri Resolution Adopts Lau Khang Demand Su Kan Ne Kumna House Khau Governor Ri Address Sumai Khau Ni Mi Tuang Lam Hai Sakasau Ni Na De Tu Na Sakane MMTU Thailina Maitai ST Status Demand Hai Zai in Biang Tat Bam The Kumai Zang Ri Private Member Resolution Hai Legislator Ri House Khau Phung Thau Dat Khang Ka Ge Nai The Tu Na Sakane Maitai Community Khang Political Scenario Economy, land, khadni socio-cultural hai ngaklo khang ke nai thi kumna community square na akhatna suna phaiding khatna khawding in sam khang ST status hai maitai community khang tilau khang ke nai tuna MMTU ri sakane North East khawlungba mai dilung mai kai megwai official suna scheduled tribe khang recognize sulangam thi tuna sakane Noni February tarik pungu Makhwam Noni district khaw mulai pangkhari ma kan mai ri mai nun tuang kanau Tamru khani kai khut mai nun rui February tarik pungu Wednesday mulai pang mai bam khau kwang na kaniu ga nun ta chakwang sulau mai tan ta lau kan thi ma kan mai kai khun nun rui mi tuang bam khau kwang khang ka gan gai si thang ri chamrang suna kwang kan chongi tuna sakane ning taw lo nu we kum sing nai na Chui na kanai khau tai ting riu ran na riu kan mai tang Jiribam to Tupul to Infal Mega Railway Project bam khau mo lai dai me pang kan chongi kumna mi khau tai ri mai azu ri kaniu panti tat kan chongi ma kan mai ri mai nun tuang mai pui nun khani kai khut mai nun guang kan mai khau tai ma kan mai ka ga nun khang mun ri kat lau kan ni kaniu koi ri army personnel khani local authorities nun lebari ra mai kan nai lau kan ni Infal February tarik pangu Manipur Speakers Tribunal Ri February tarik Chennai no JDU MLAs pangu tuang anti-defection case tai hearing tat kai tat ni the JDU MLAs pangu tai ri kum singnai na chi na kanai assembly election khau zau kau kan metang ruling BJP khau kutat kan chongi mi tuang case tai Congress Vice President Hariswar Goswami Ri Tribunal khau phungkuna legislators pangu KH Joy Kishan and Sanat Mohammad Achab Uddin LM Khaute Khani Thangjam Arun Kumar Ri anti-defection law tatuan maizang disqualification sulau khang waikan tuange Goswami tuang legal counsel and Bupenda Maitai Ri mi tuang ke sai speaker Thokchum Satyabrata Singh Ri hearing tat kai goikan tuang the kumna hearing hai kaloi na February tarik Chennai khautat kai tat ni tuna sakane JDU Ri kum singnai na tri na kanai election khautai se tamru na tachat khau contest sukan chongi kumna se churu khau chau ka kan chongi tiki election loi mitang asat magna JDU MLAs pangu Ri BJP khau gutat kan chongi MLAs pangu ta case file sulau kan mailung khau KH Joy Kisan na ka counter affidavit file so that kani tiki bai me pedai taitu response sukan mage inbu na Goswami Ri National People's Party MLAs padai ru khau disqualification petition files laudat na bami mi tai NPP Ri November kum singnai na chi na padai khautai officials na BJP late government ta machong intha khangla ding lautang kan sini MLA padai ri BJP ta Intag magna machuang ba misang ri NPP MLAs padai ta disqualification competition files laukan metai Bayan Lambam Rameswar Singh Tongam Santi Singh Irembam Nalini Devi Khani Chang Hyamlong Pan Maye
Legal Counsel N Bupenda Thailaina Speaker Repetition Sai Katup Milung Khau Loi Lau Pongi Tuna Lumgai Tuna Sak Indau Kani Kalamdu Supreme Court Khau Megha Chandra Case Dai Buthum Lung Khau Lading Lana Disqualify Sulau Kanchwangi Tuna Sakane Infal February Tarik Pongu India tong kabam azukha union budget kum singnei na china punguta pianmak mai protest at kai kan mai khau Manipur khawni trade union congress Sri Lang mai protest khau union budget kum singnei na china pungu tong copies nun Manipur press club infal ma khamai intai kan the February tarik pungu nong protest at kai kan mai dai all India trade union congress independent federations of bank central and state government employees federation centered of Indian trade unions Indian national trade union congress khani united trade Union Congress Rui Langna India tuang kabam azu khautat kai kai kan chongi protest tai Prime Minister Narendra Modi ri zai mai NDA government ri anti-labor policies ka siam pari tuna pianmak mai indaw na tat kai kai kan chongi Infal khautat kai kan mai protest khautai AITUC tuang Manipur State Unit President Sotin Kumar ri asai luan tipat kan mai union budget kum singnai na chui na pung chui na churuk tai corporate tung interest khangna ka siam kan chongi common people nun ta thu thau sulau magi tuna sakane budget tai anti-farmer day khani Manipur khawlat lurui kung mai ariuba mainun khang address sulau magi tuna sakani asai tong budget hai mansai gai me khang ram magna lungai mainun khang na kasiam tong di tuna Sotin Kumar ri sakani Manipur State Council of the Communist Party of India tong Assistant Secretary M Joy Kumar rini protest khautai budget hai lungsi mainun ta thau sulau mak mai khani working class khang ka khatlo mak mai budget dei tuna sakane budget khautai health education khani social welfare khang allocation tilau inbu ni mai thawi tuna sakane New Delhi February tarik pungu Delhi Assembly election tat kai kai kan mai khau private TV channels azuri BJP zawkau bani the tuna predict sulau kai kan thi exit polls kwai hai inchum tong nai thai national capital khau tingkum chui na chanai dang BJP ri ngam gong sin dat ni the exit poll thelaina Aam Aadmi Party rui riksanai member Delhi Assembly khau chui na pung khau rui tamru seat in phangbam nuwe kumna Congress rui seat akhat in phangbam nuwe exit polls kai me rui Saffron Party BJP rui riksanai Assembly seats lung khau rikdai seats inbu in phangbam puni tuna sakane People's Pulse poll survey thelaina BJP khani katong allies rui ringuna khat khori rikchuruk seat in phangbam nuwe AAP rui ru khori ru na chikiu seat kumna Congress re zero seat bam nu tuna sakane PMARQ thilaina BJP and allies re seat tamru na chikiu khori rik dai na chikiu AAP re chi na khat khori tamru na khat seats kumna Congress re akhat in phang bam nu tuna sakane tikiwi preside exit poll re to AAP ta rigdai na churu khori ringu na kanai seat la nu tuna hi kane kumna BJP re ru na tachat khori chi na kathum seat kumna Congress re seat akhat in phang bam nu tuna sakane Tamenglong ting nai luan nanu bu tarik churu kum singnai na chi na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye zing bang ting puk in thane nanu bu tarik chanai kum singnai na chi na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye zing bang ting puk in thane Mai ka waina king in train na king lau me khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bektin Ray chuan ku mai in da we asai khung tu cham hai khoring nga lau te in chuan khuang ru makhai kai me gan ri king in sam da la kho Khadni king lau mai ka thui rui like subscribe khadni share salau pdiu khang sang hoi mi tong the chuan gu the